Sebon ni kiperlok ki waju sang supat ye kini ke channel. Teh om tu kwa okalam ye ke vi ni ke topik ke wa de yo de man viral sa social media kam sa WhatsApp, Facebook, bat Instagram. Maro mi ke tu ke music video ken mo ki jai buru yo is dang ge edit. Ado mem yusuk dia pat ye ke tu ka rekom edit yang ki buru ki yang i. Ngai ade wale pikam tu ngai abon bahagi buru mem yusuk ki ha. Ngai pile pi ong pi bang khai ki buru. Bang khai ki bro tang wa kejing berkat yang kitu gitire wan ketak ko mana ketak ko ye ki sausi bat ye ki chimpot de kejing imbu yang kile ya ba ki pem yusuk ye ketu kom edit ki yang pi bat he tau le bi kam tu prolog e mention ye yaki kanang wi chuchu ki pen ba ki kat nu ker kom krek chutam yang ki kanang du pen yusuk ye ketu ke video i ki nong pai dan rai pi wan du clip mat ye kitu ki nong edit du clip mat edit ki Ray pensi ia ketu ke video tengah kerpat ki perlok itu ke waju edit sengek ketu edit kyong pi he tau edit pi e mention ya ki khnang wa yo mention ki kejat buru kyong i tok kejat buru ko sang suk ubeng ke sang suk konthok kum em kete ke jing teli kum em kete ke jing e mention ngai jana da pi dan ni ko hayu ngase bang pi pen video ki ta cha edit ko ngai jan pi mem suk pi pai iju hi perlok ki vi le mem suk pi pai ada pi cha edit pi ngai ajan pi le mem sang suk pi ti ju yang ki bila ti kwa kerpat ki perlu perjor ki banyak ki video sengek atu ki edit bat hai thau edit pi e mention ki khnang wa ki kon kru ki yo mi ki chakmat hendrai la dai pi le pi ha tu gur kom tin sar ki kon kru yo mi chakmat ting ki boya cha edit ki ta daw sorom ki daw sang si ki bat kinu ka umur uthmu ki mpoi thong yo to wa larang im lang sa lang i manu kam ni em sausuk ki bru umi chikman te perlok sengek tu ke edit ke wa penja buram han rei tha tu ai mention ki ai em bete ke jing teli hapo ka dat bru ku yong ai te perlok ada snyau to pi ke di ko klam nga share khnang ko tu ko ju mlien edit yo snyau thu no ki bat yo em bete ke jing teli ber ke jing ya me ya du itai ku de sebon